Jambo la muhimu sana kwenye vitalu vya miche ni kufanya scouting au kufanya ukaguzi wa miche, na hilo ni jambo ambalo linatakiwa lifanyike mara kwa mara. Kila siku fanye at least mara 2, asubuhi na jioni. Mfano kama sasa hivi asubuhi lazima nifike kitaluni nifanye scouting, ukaguzi, angalie usalama wa miche iko vizuri. Miche ambayo itaenda kwa wakulima mbalimbali lazima iwe na usalama wa hali ya juu. Na uzuri wa miche ya matunda hahitaji mtu hadi awe mkulima ndo aanze kupanda miti ya matunda. Miti ya matunda unapanda nyumbani, una nyumba yako, una sehemu ndogo tu unapanda miche ya matunda. Maofisini unapanda miche ya matunda, mashuleni, sehemu mbalimbali, mitaani unaweza kupanda tu, sehemu yoyote unapanda miti. Na uzuri wa miti ya muda mfupi haichukui eneo kubwa sana, kwa sababu miti inakuwa sio mikubwa sana, haitanuki sana. Kwa hiyo unaweza kupanda hata mjini, unapanda miti ya matunda vizuri tu. Hahitaji uwe na eneo kubwa, hahitaji uwe mkulima, hahitaji uwe na hela nyingi. Unaweza kuchukua miche 5, miche 10 kulingana na uwezo wako. Miche 3 unaanza nayo. Kama unaweza kuchukua miche mingi na una eneo kubwa, usiache eneo lako wazi, panda miti. Miti ya matunda ina faida kubwa sana.